hùng ngôn pa thiên mi tề kỳ pa lê gal dâu ho hùng ngô viên Bethlehem hùng về vì na ping tai van tiêu tế lên pa hùng ngôn chi bay bo u tê hùng ngôn chi bay bo u tê hùng ngôn chi bay bo tế lên Christa van tiêu la sa hồn ipa in la sa vin và na chen hoi dung xin sao vin ba thiên lâu bi hen lâu bi chung nung bê na hung un chi bay bo u ti hung un chi bay bo u ti hung un chi bay bo u ti lên Christa ba kai ka le mui na pi ni sing pa hin lo pi na zo se na ka pe ba pa thiên thu tu hin ta sa na hung un chi bay bo u te hung un chi bay bo u te hung un chi bay bo u te lên Christa ale hello so pi lo nau te ho sound ki check to ding e check hello hi Selin check le nabon chawin nilha pha IP wa pathin dam nai pi jivin pa pathin thang vo ve le subte ho in pan gutaw hitin chi live stream i bolo hi lungsit ten like ne bol pe lang ban ting le ai the le loi le pa ho ko share and bol din kan team mi ai le pathian thu an sei ni ke pat di heta en taw na cham cha hin mangi holopi pen kadam naw Jehovah pathen nang madam na nei pi wa tun hla jong
nên thu te ho phát chom cha xây khom thề ding lệ pakai kadiva na lung thiam zo se van zo se na bol ha na ngai lut na sang pen na ngai lut naw pakai krista hung na ding lampi na se ma ke ho dinga lampi hinna kanai thena deva na to te ho nei na thu te ho konin kasim no movin pakai pathen lung set te in ka sei di ho zo siu hi na lagau thingin ka lungu wa thu se ya ka lung kot honga nang ma in nei na thu te ho he nei ho pi di vin pakai na la cha ke ma zong nei mang cha in hom kyu ka hi nang man nei lo de min na lagau thingin ka sei do di ho na hin na thu hi ka sei do di ho hi nang ma thu a hi theina dingin phat thei bo fin kom na chi wa ka za na chi wa na lagau thing pan pi na pi na kai hoi na thu min pakai su krista min ka thawe amen check ele so pete ho tu nilha ai sei ding hi zania chu isei bano iban zom ding o hin zan nilha a isei o thu pi chu ahung zaw so na ni heta diu ka ta sanin karbi hi ngai dam vin lang program te ho hi preview ngi sim phat ta ding adi lo khanam mezo si ke ma kan ki control ji le ne khanong ha sa jin na thim vin lang okay phatai Jania ni sai bano hu hingpu leya api na dinga pathin thilgun ti thupi mangcha in sai vin tunil ha hi Jania isai ho agom lamin achom lamin hin sai ta dingi ban ting le in ban jom deu hi Jani chun Genesis bung thum chang som langa na achun pansa in pathin thu in ke holim avin hichia pathinin adam le if chon sin al ha zova gal len ta ana phon do plagau gal hi ju in saving akhat na gul le nu menu ke ka galomin gul chil ha le nu menu chil ha ka gal ahin phong do tan gul chule nu menu chil ha chu hi chen ki ka ong chun gal ahin phong do tan hi gulin hichichil ha numeinu chil ha keng khotal jum chu avo chi ma numeinu chil ha in gulu chu avo chip ding a hi ati evet sa any sim do ta ve ai le bible gul chu ni pi evet sa ham ti tinga hele gul chun satan evet sa hi ti heta ve aban de la gul chil ha chu koi ho ki sei na hing hetam te ale zania ini sei do bong wa chu chon phalo mi te Satan hi na character hin nei ho chu chon phalo ho pathin thu banga chi lo ho chu gul chil ha ho hi ve ele numei kiti hi bible pi ki sein ham tia hele pathin ko do mi chon pho ho chu ki sein na hi in tu la ya ai ho in tu lai pa wa chu ho bung iti pa chu ho bung kiti ecclesia ko na kila do hin câu độ câu chôm tí này in nhà chúng mi chọn phá pathin a câu độ a câu chôm ho chu numei nu chil ha ho chong hita ve ai le numei nu chil ha thu tip khat chong khat ati chana polin galati a cho hi chu thu tip chil ha khat chu koi hitam tia hele ini sim do ta vin hi chu pakai krista hi
pathin gala phun do achun satan chu akit sabe se jengin salamin atha liu dan hitan ki thing livin omin ki lululin akit sabe se in hi ale ama jong aki hin so na theina ding na sata na gel ta in aki hin so na thei dang om ta lo ji chun ipi hin bol tam na te haile chil ha thu tip he chi numeinu chil ha chu ahung lo na ding ahung lo na te ding in chil ha chu su mit ding tha ding a hin go ta na hi choin chon pha kisim chil ha hung na thei abel hi chu kin a hin that tai hi chu kan hin tha sa ham te la agilo pa gul hagau nei gul hagau ti chu satan chun ken aman cha abel chu atha sa hitai gul chal ha ken chun abel atha wangin pathin abel helding set a hin pin sa tai ti chu in sei ta ve pathin al hang om sa tho tho ve ti chu satan in amu pha chun ama a plan chu a hin khel tai ipihen bol tam pathin a zo loading a ki het pha chun chil ha hung na ding mi ho chu su bo ding ti chu a hin plan tan hi to gon hin nei ta in gul chil ha ken khanguya ko na achan nu te hi chu mi him chan nu te ho chu to set phunguya acha pate hi chu pathin cha pate tin a sein bible in ama ho chu akiche ahung kichen so sa to ta ven ahung ki dei to ta ven le pathin mit mu in chon set na mi him lungsunga khan git lo na jing ahung hitai ati heti chun mi him population chun na sata in pathin program dung zue achi lo pha chun apung zul apung tun ta na hin set na jong apung tun ta na hi le vanui chu khan git lo na na lo dim tai ya chu pathinin mi him asim chu akisi tan pathinin hichi mitam ta vanui lo so a medium set million a medium set chu hichi hol a cha en va na le noabo mi chon pha khat bo hin mata in pathin vanui mi zo si chu twin an sumang ta na hi noa le in sung mi te chu pathinin an hu do ele tui sang le jawa chu in vet na hele no cha pate shem ham japhat ama ho chu ahung min ama ho chun chi in khai vin shem chu chon phaphung gui ahung ahin pu in hamless phet wang chun hamless phet wang chun gul chil ha ken bang chun pathen mi te do gal mi pathen mi te gal mi in mi pathen mi te sugan thai la that asumang dinga ki gong jing nam mi te ahung so do ta ven hi tui sang le zovin mi him ha pun hung pong kitan chon sit na jing a hi kitan pathen do na in babel asavin hewa chun pathenin abraham an ko do ki ne abraham a ko na chu van noi phathei bo chang digin pathenin pakai pathenin an sei ele abraham a ko na pathen inin van noi phathei bo ding hi ti chu ipiti phathei bo ding ham atia le hichi abraham a ko na hung do ding chilha thuti ma ko na chu phathei na hung do ding hi ti abraham chilha chu koi ham atia le pakai krista hi ti chu inazil tavin tu nil ha hi zania isayu aban izom ding wa hi Galatia bung thum chang som lugup na chun chuti a hi thutip ho chu abraham le achil ha ki pia a hi aman tamta sei na bangin nachil ha ho atipoi khat se sei na bangin nachil ha atibove hi chu krista hi tu hin thu sim ban zom ding chun Satan chun pathin special plan program chu abraham to asim chu a heta na hi pathinin abraham chu nanga ko na hi chi chil ha thu tip chu kip kapi ding a hi tia ana se hi ya chu satanin twa hi
Abraham le Sarai lung thima chun thu ahin sei ta in hi chi Sarai chu ahin mangcha in Sarai lung thima chun ipi sei ra as ipi na sei am te le Sara na nazi pa Abraham koma hitin sayin nang la na te ta in pathinin program dang khat ane hina ata ti chu lung thima thu en sen Sarai jong people tam Sarai jong azi pa koma Abraham koma chi in vetan keima cha hingding in ai phal ta poi ati cho Sara thu sai hoi tan ga ngai ta di vin khat ve adi in numai hon Sara chun pi sei tam Abraham za chu vetan pakayin keima cha hingding in ai phal ta poi koi ango a pakai ango chu na ni henga ka tau hi amanu ako na chapang ka nei thei na dingin ka so nu koi ha so nu chu koi tai Hagar na Hagar ko ma chun ga lut in lang ama to lum khom tan atin hele te sepu jong chun azinu te sepi thu cho angai le tan a hi le he cha kon chun Abraham le Sarah in chapa khan hin nei hon ta in chapa hon chu aminipian sa hon tam Ismail hin sa hon tai ai le Sarah lungthim sunga thu sei chu koi he dem tua hi isei ma bong wa chu Genesis bung thum chang som langa hi a background athupia inei ding ja hi Genesis bung thum chang som langa hi hoi ta ilung thima ai koiwa pathin tu simte ho bible tu simte ho khang tu simte ho in vet na hele je na sata pathin le satan kido na pathin program le satan program kido jing na cho imu thei ve ni sarang thum chuma thu sei chu koi ai ta dem na satan pa te te ding hi aji su satan pa in hi chi thu tep cho he hi ya chu satan pa in ana to athil bol ho alung put angai to zo se hi chi chil ha hung lo na te te ding le hi chi chil ha su chimit na te te ding a na to hi chu tia hi le tua hi chi Abraham ko na hung ping do ding chil ha thu tip se chu he lovin tua jong hi Abraham in cha a hin nei Ismail aban le Isaac ko na Isaac ten yong hi ipija hung poi moham ga vete diute Ismail le tu sim chu cham lam lama khan che le ji chu isei nom pen pau chu isei do thein na ding ven Ismail le Isaac Isaac chu ahung peng thon ta in ama te ni ki ka chu ipi hung so ki tam te hele anjua jan ni langa kin la abel tabang chun ahung kit than hi aji chu veleu chun athu sim chu veleu chun Ismail chun Ismail chun Isaac chu thading underway ti chu na ipija Ismail chun Isaac chun na thagut han echuan veleu chun Bible chang khan simate simtil Galatia bungli chang somni la ko achun hitina sai ama wang chulai ta sa phelam dola ping pa chun hagau lam dola ping pa chu su mang agot ahin tua jong chu ta bang chu a hi ati Galatia kisai banga hi Ismail Hoy ta di bo
Galatia ki sei chu ta sa phelam do la ping pa chu koi ham atia hele Ismail chu hitain lagau lama pathinin nang le sara akuna hung ping ding ta thutip anapi chu Isaac chu hin pathin program dung zuya hi chu Galatia bungli na ni piti sem tela lagau lam do la ati lagau lam do la hung ping ni je hi pathin program dung zuya chi hi pathin thu dung zuya hi lagau lam chon da na hi ti chu iga amuwang vai win aban ting le chilaya Ismailin ta sap hem lam do la ping pa chun Isaac lagau lam thu tip dung zuya ping pa chu su mang ding aguai te chu Bible chang chun na tha ding anaguai te chu ya cha iga azil do wang ve the sei de mi him khat iso pi khat ko ham khat promising person mi a tinga le mi him hi nahi ken hi na Ismail hi na agilo pa hi na mi himin iput na chu pham tele chot tha ding mi chot tha ding someone promising imuting wala ei sanga chingjo them jo ham khat imuting wala not thap ding chot tha ding su chemit ding he do ding ti ho hi cho hi tabang hi na nei ho chu character nei ho chu gul hagau nei ken tabang ken lampia chi ho na a hi ven hi Hija chu isei ma bonga chu Ismailin ipidinga Ismailin ipidinga Isaac chu atha sa gut ham te hele satanin abol sa chu satan lungpu chu pe ham chil ha chu hong lo na te dinga hi chu imu ven hi ai le hi chu thu sim chu gang jan chale hung chi taw te tunil ha hi chi khangui thu sim nyaw isei pau hi cái đầu nó bà hệ căn chạy nó thấy thế đừng hả có cái nọ thêm đi hin có cái nọ chạy sử dụng lại này thêm viên tua hi thu sim cho abana Bible hi event kia là abana thu sim khát một kiện viên hi chú coi thu sim một vâm tiền lệ chapa ni mà hung peng kiện hồi đi chú hồi lại muốn nào chú một tạo vâm tiền lệ Jacob lại sao nè Jacob lại sao thu sim cho hin một kiện tạo viên isau chun itabang hi na character hin nei tam ti ju ga veleu han atu sim ju het sawi tai chom lam ma kan sai kin de tai pathin hi na chon pha hi na character chon nayam anei ta poi epga epti het theivam ama in kanan mi te numei ho anu la pa thu ngai lovin kanan mi te numei ake puin chun chung chuna a bol khil len ta chu pham tile ama birth right ativin chapa hichi birth right chu chil ha hin hiding thu tip chil ha ong na ding mo pu na hichi birth right chu na sa na nei lovin kho sa na nei lovin hiti chun anau pa ko ma chun Jacob ko ma chun ani ki zu do tan hi aji chu ama hin hichi birth right anei pa chu ama akuna chil ha thutip lopi ta hung ding hi ti chu kho sa anan nei po in ama akuna Messiah hung ping ding hi ti chu kho sa na nei po hi ti chun agil kil pe chun na anaki zo do tan hi hichi birth right chu Jacob chu pathen phat thei bu na thling set apa in an pitai Isaac chun tu hin veleu chun hichi phat theina chu birth right chil ha khai theina thu tep ahung hlun theina ding phat theina achan pha na chu isau chu ipiti tam te hele simtil bu bung som ni le se ge chang som li le khat na chu ni tin sei tai chu in apan phat thei abu ji chun Isawin Jacob ahota na hi chu in Isawin
alung sunga ke pa na chunga alung sunga chun ka pa chunga lunghem na ni kho anai tan ka pa hin kum kho aki chaina ding anai ta in hi chu zo chale kanau pa za kop hi thatning ka te ahin tiket ta ni hi cha chui pi mu ke ta wa so pi ki ka ki gal na ki tha ki mat na ipiji ham khat chu gul chila ong hitain khat chu numeinu chila chon phasela so chila chong tan chon phasela chila ho chu thu tip chila pakai Messiah hong pe na ding chu a hi vin he chu satanin a hot tan hi satanin su chimit ding su sit ding su bu ding agut ji hi tu hin i sau lung thim songa chan gul hagau chalut kitain ka so pi pa za ka bi ka tha ding hi ati kitan hi he ja i sau lung thim songa lut na i sau lung thim songa thu hin sei chu koi madang hi lo ding hi Genesis bung thum chang som langa chu mangcha alung thim ngai toi i sei wa hele koi madang hi pon gul hagau Satan chu hi aji chu Jacob chu pathen mi hu hing na program plan of salvation hu hing na to gon chu ain mol so ding Jacob chu ama akuna pathen na sata hung hiding ama akuna chu namtin vai pi pathen na hung hiding Messiah hung ping do ding hi chule hu hing na to gon chu sim do ahung ding hi ti het ja chu anna ho na tha sa gut ke hi ya chu Jacob jong chu imuta ve ne hi zapa som la ni nein chapa som la ni la achun juda phunga konin thutip chu ahung gui lungi ti chu imuki no ve tu hin gang chalen thu sim aban chi kin tin Joseph thu sim chu anave kit taw hete ai le Joseph hi chi thu sim chu achom lam hin sei nge achom lam lama kan bol de tai Joseph thu sim chu event na hele ama hi mi chon pha na pathenin adai sa ta khat nu la pan jo angai lu ta khat hi a hin la ama wang chun injustice aso pi ole na ho akona zong don dan di lo ta bol set na eng set na achunga an tam vel tam ta na lungin hi a hin khwa chu event na hele me zo si hi chapang phata hi wang chun me o si hi ti sai dam aphalo jing anup lo jing in ahlungin hi ama chu Egypt ma so in aniki zo do ta ve ti chu tu sim have hele Egypt al hun jing a jong chu hi chi mi to zon ding po differ in nei pin azol jing lai a jong chu ke ta ten ana umin hi le hoi langi lungam jela lung ta ni song kula tan lo ta nei le chilai mu theu chu pham tile chon phat bol mi pha chon phat bol mi ho thu ta din pi ho na chon phat lo hi pi ma chon sit aga azam sana na chon sit jam sana chon sit jam san mi pa jun hoi lai lung ta song kula tan lo ta ni lang khana mi him lung gela chu e ka chon phat loi pi ham jela kom lo song kul ka tan ka gen thei na mi him hin khwa hi hi mi ke ta ho chon phat chule chon sit jam san mi ho chon phat bol mi ho hi le si chunga he bat na hele wang phajing ke lo mai thei wang phajing ke me lo mai thei hi chu cho hi pathin thu te ho hi isimova thu sim te ho I het tingova hele kitil kho na le lam dia lam zanga I chi thena del hagau thing puina I chan theni diwa hi chu thu sim te ho hi I het lo poi mo hi ama wang hi chi Joseph again thena zo se chunga chu pathenin program len ta
Joseph adinga anagon kit ta cho som khat jawa kum tham pi jawa pi hung te tam te le Joseph chu prime minister Egypt gama leng pa nui chanin hung pangkit tan hi elem ichi Egypt gam sunga chun kum sagi hi kil hung latain amo puding chun kil ha sunga kil ha masanga an ne ding imezo si suning ding chun Joseph cho hung pang ta in ele hi chu kum sagi sung chun Egypt gam mi te le akoma ho ki hin so dingin pathenin anamang chatani ya cha so pete ho tu nia hi na chon phatna bola in sunga jong hi thei hi in sunga jong chon pha thil siong bol be se lo na ahi wanga in sung min hot ball lang nei si nei ball ki ho jong I mei theu hi ahin la na chon phatna thil pha na bola pathin na gi na pathin na nei phatna la pathinin hunung le nasata naman sa thei hi ti hi sopte ka tel kho na nom hi te sim chu chamchan sei tang ka te ele so pite ho jong cho azo do ho jong cho ahung ta vin akimuto vin Jacob Joseph min aki phone do achun aso pi ho chu akam vin nei ngai do min Joseph ko bol khel ta ve te ngai da ma thumin hi cha chun Joseph in ipi sayam hi chi ka lung tong khatai hoi tan na ngai ben Bible chang an sim de diu te hi tin han sei tai hi ji chun tu nang hon hi koma nei na zo je u chun lung kham hi un a hello le nang ho le nang ho ki lung han hi un aji chu pathenin hin kho ven bit na koi ho hin kho ven bit na diam mi jo si hin kho chu a ven bit na jong joi thove hi jong le am ho in sung na tu pi pen am ho in sung hin kho ven bit na a na dinga nang ho masanga pathenin e na sol hi atita na hi aban le aji chu hichi kumni sung hin kumni wan lai cho kil ha na chana hichi gama hin kila latai kumni sung ke ana latai ti akimoto wa chu chole kumnga na lain kumnga wa na lain kil ha na ding chu hichi sunga hi lo tu le chang at him lo ding a hi cha Bible chang aban hi hoi tan vevo chule lei chunga hi na chil ha u hong bit ding le hlat do na lo pi ta a na hin kho hoi do sa dinga pathenin namasanguwa ay na sol a hi atin hi hechi a gam sunga kel hin la sa chu ko ham satan pai ibija ke na la sa Jacob in sung mi te chu kela tha ding thi sa ding ti cho he so pite ho tu la ya gal le tol ki te thil phalo disaster natural disaster human disaster impi disaster la thil phalo ichung wa hung hlung ho hi satan pa thil bol hi tu nya I het diu chu na so pi thi ham na nu na pa thi ham na cha na naw thi pathin ji loi pathin ingo naw za tam ji ni thil si chungong hlong ho hi satan pa ji hi ama wang thil si zo si chunga pathinin thil pha program ane koi kit ji ama ging te ama ta san te ho ding hallelujah pathin thangbo ve aile tu hin hichalai Bible chang chu khat vega vekin bo lei chunga hin na chil ha u hong bit ding le hat do na lo pi ta anin ho hoi do sa dinga pathenin namasong wa e na sol hi pathenin igel lo lam ta wa hi jong le na ama ge am ho ge lo lam ta hi jong le Joseph chu ipidinga izim ana sol masat ham te hele hichi Jacob in sunga chil ha thu tip ahung thai na dinga chu satan pa chun kil ha sa ding tha ding anagot he chu Joseph jang chu
apa in sunga chu num na lai le kiela na thimei theu ta chu ama wang pathin in program len zo anagung in hi chitil ha chu hoi hon bit na ding ven bit na ding sa pawachun preserve a posterity atin posterity ti chu piam tela hi chitil ha sit ti na zong hi preserve more na ding hoi do na ding na hi chi ding a chu pathinin Joseph chu gen thein na zo se chunga anaman cha hi ti chu imoven hi ale tun gang chalan ban chi ki tautin Bible chang khat an simwang bai hote Genesis bung som langa chang som la thum som la li na chuni tin sei chu in pakain Abram za na chil ha te chu ama ho gam hilo gam khat na maljina ga diu a hi chule ama ho chu a zen diu chule ama ho chu kumzali 400 years abol gan thei diu a hi ti hi kichin ta in hen ati chule keiman agazenu nam zong chu athu u katan ding a hi koi ho a sainam Egypt te cho se na hi kumzali so atan diu gau thu cho hi chule ama ho chu khunung le nei lago ning hling se na hung po do diwa hi chalai pathin pi sai ham pathin ni chalai pi sai ham atia hele na mi te ho chu hichi Egypt gama chu na Egypt gama chu kum zali so tang diwa hi chu ting le ama ho chu ka hin pui do ding Egypt gama ko na ka hin pui do ding hi aban ting le hoila ya dinga apui do di ham te hele kanan gam zone dinga chu ka hin pui do ding hi atin hi ja hi thil ke dang ta khan chu ham te le Egypt ma ko na pathinin kanan gam ma a hin pui do ding ase hi ai hele chia Epija Israel te chu ti taute Jacob in sung te chu a hin pui do a ganana hin pui du good ham te hele pathenin Abraham ko ma hi thu tip chil ha thu tip chu hoya hung de te kanan ga ma chu hung thung ding pakai pathen Abraham chu anaki tip na mun khat a hi ja chu kanan gam anatip pi a hi ja chu a hi ai le hi chi kanan gama chu pakai Krista anapingam hengi kanan gama chu anapingin Bethlehem Judea gama chu anapingin hi chu hoi lai mun ham Bethlehem Judea gam mun chu kanan gam mun chu hi ai le hi chi pathin anasei them gau thu anasei do thu ho chu satan pa hin a het ji chun kanan gama akile diu chu anadei sa tapon ipi hen bol tam nas satan farau ahin mangchata in kanan gama achi do diu chu ivat na helap satan pa jan adei tapo in chi salu na te ding in na satan tang anna hin tong ta in nas sata atu sim chui het ding hi Egypt ma ko na Israel te hung do go na wa chu bai che hen hung do po ven farau lungthim chu ata che in na sata in kidin te na supernatural battle heta so kido na kidin te na sata hung tan he hi chu koi man cha farao chu koi man cha satan na man cha sol do lo na te ding gam na hi sin na sata ta ling Mose le Aaron chu to farao mi te ho anaki din te ven hi tilki dang ta kha chu Ezekiel bung som ni la ko chang thum na in Pharaoh hi the great dragon lamdang nasata tinan ko ve atin hi kidang ta hena
ipija a pathinin Pharaoh chu the great dragon te anako ham aji chu dragon chilha hi ji chu gul chilha ma hi ja chu dragon te anako hi Pharaoh jong chun abol theina zo se athanei na zo se mangcha in Israel te chun Egypt gam adal ha un te devin na atong tan hi ayale Egypt gam dal loadinga adei sa Egypt gam dal ha sa loading kanan gam chi sa loading ti chu Pharaoh se ahidem Pharaoh chun Egypt te chu ha do ding chu adei chu Bible chu se male na even na le tu chim chu hoi tai even na le ha do ding a good jing chu ewanga tu tang ma chu koi ham he chu gul hagau Satan chu hi he chu thiam gau pathin in athutip agui lhun sa lo na te dinga chu na to ki re tai aji chu Satan chun Abraham jong chu Babylon na ko na ahin pui do a kanan ga mahin hlut nai atutip hozo se chu aban bana pathin pa chan tutip hozo se chu aban bana hungui lung na he chi holy line chu ahin gui lhun sa ahin su bulit jing ke je so Satan pan jong program chi dan pathin chi program hungui lhun dan a chi dan chu a het je a chu na sata pangkin hi van hi Israel te chu kanan gam alhun nge wa hele to Jerusalem na chana alhun nge wala pathin program chu lo hingding hi ti ja chu na sata ana pang hi ti chu move ale Israel te chu kanan gam alhun na diu hi gam tip gam alhun na diu border gam gichin alhun na wachun epi tam hi tu sim chu aban chu gang chalen sei ki na te spy mi som lang ana Solomon le spy ho chun gam vel hile ho chun ahung ki le wa chu ips ai ta bam kanan mi te chu milen ta na sata ta hi ve ho chi lut thei hi po ve ama ho chi le i zo lo di hi tin ahung ta ve nei ele i chi mi som ho lung thima thu sei chu ko hi ket tam hi chu gul hagau Satan chu hi ket tai pathin ka pi ding hi ti chu asong lal ta ve hi ale kum som li zen chu i het ma wan chu kum nili lampi kum ni som li lampi kum som li a hin zot bam gam tip gam boundary na gam chin a hung thun wa chu kanan gam alhun kut alut kut kanan gam alut gut na wa chu ipi hung ticket tam de lai chalai number som ni langa minbu number som ni langa thu sim chu hung lut diu hin hi cha thu sim chu ipi movam te hale balak le balam thu sim chu movin hi cha chun balamin hi chi balak leng pa chun balam chu akovin Israel te hi gau samin anatin hi amawang balam chun i tabanga pathin mi te chu gau sap ding agot wang chun gau sap zo thapon hi ipizi inam Israel te chu pathin to ki goi zop na phatta ane wi pathin akilam kai sawa pathin to ki goi zop na na sata ane hi so pete ho tunia zong hi pathin to ki goi zop na Krista to ki goi zop da di ta ane wa le सबसे नहीं हनलंग curse izat zat hi jong le ichunga pathine na thun sa lo ding hiti he jibin pathine thang wo be hiti chun balamin jong balak ko ma chun azona in saitan hi Israel te hi pathin di ta anei pe no relationship na sata di ta anei jibin mo hi sabse da chang thei ta po ve Israel te chu su sit mong din atile apolanga ku na gau sap ding chu a hi thei ta lo ji chun ipi asai tam asunga ko na atita chu na asunga ko nin asunga wa ko nin suboi ta na ti
ya chu polang ko na asu boi jo lo ta ji achu asunga ko na Satan pa hai kit ta chola koi ha hitia na hin tong chu Genesis bung thum chang som langa ko na hitia na hin tong chu koi ha Satan pa gul hagau chu hi ya chu ipi hung te tam te hale hi chi moab mi te doile ai ho te milim ho te numai ho chu ama ho chun pathin mi te Israel te pasal ho chu ahin ki zol pivin ahin ki dei pivin girlfriend boyfriend ti ho chu na hi chu ho chu ahin bol ta win illicit sexual relationships pathinin aphallo ki chen pi dinga aphallo mi te chong ki chengovin ahung ki tim tawin Israel chapate ho chen pin bol ta awam pathen dei lo ta chu aki chen na chung chu na wa jong chu amilim ho ho chu an ho tawin Moab milim pathen ho chu ahin ho tawin hi hijia gamtip gam alhun kon chakhat na wa chu pasal mi phata hoita chi thing sat mi som sang som ni le thum sang som ni le sang thum na nahi si in anathita ve nahi iji ebija anathiu ham mi chu za lai lai chu mi sang som ni la sang thum jing anathi jing chu ipiji ham pathinin asai ngai lo na ji mihim chanute hoto nam kolzon kho hung ki chen tu he cho chu pathinin na phalo cha bol ta ji chun mi phalai ta mi sang som ni la sang thum mai hello hena athi jing tan hi avelin ipi mu thekin vam te hale Satan pa hi behind the scene achuna ato jing ke hi chil ha cho hung lo na te te dinga mi chu za cha tha ke ta cho na hi chen din mun cho hung thlung ke tan hi ale gang chalen aban thu sim chu an chi kit lew hen Second Samuel bung ni langa chu invite kit na hele koi thu sim chu in move am te la David thu sim nu kit ta be David thu sim chu ipi en ti am te hale Second Samuel langa chu hitina ki sune Bible chang hin sim ta pong ka tinggang cha chala kan sai de tai iche man theina ding ovin David lal to na chu ton so na ding a hi atin hi ai le ipisi achu hitia cho sei ham tia hele pathinin David na ko na hi chi chilha na David chilha ko na chu chila tu tip cho ahung ding a hi ja chu David lal to na chu kum ho a ton so na ding hi tin an sei ele luk bung khat chang som thum le ni som thum le thum chu ivet na hele he chi tu tip chu koi ham e he ta ve Jesus Christ hi Jesus Christ chu luk bung khat chang som thum le ni som thum le thum Christmas ting le chapang hon asim jing ke yo David in sung David in pia kuna hung ping ning Jesus Christ chu hin satan hi ehle Satan pa chun David in sunga kuna David chapa Messiah chu hung hi ding heti chu henam a hen hi ehle hi chi pathin thu tip chu Satan panan het ji chun ipi hen bol ta event nova hele David hin khwa chun buina tam ta hung thung ta in agom lam lama sai ding ha chu bet sa na dingin thu sim David thu sim ni hin sei wang weng kati sol leng pa dinga David nin tumging anatum pi a chu ni veita so leng pa chun David in tumgin ngai ta pathin tumgin la ngai ta tum lai a chun sol chuni pi bol ta te hele David chu ting
gol ting cha a kholi ding in Bible na signal ka sa dan cho ting cha a ting gol chu khoding banga kho be ding in ague te cho ipiji aham First Chronicle bung som ni lakhat chang khat na chu ngày đâm khen say khiển Bible chang chu ipiji a chu Second Samuel langa ko na chi event na hele ipiji a chu Saul chun David chu bang to kho chap dinga ting cha cho kho jing ham ti hele Saul sunga lut hagau bu ati chu evil spirit Bible chun na Saul sunga chu hagau bu lut he chu koi hagau hom gul hagau satan chu lut he chi chu hi a chu David chu kholi ding na gun ipija David chu thade gun ham David na ko na David chapa ko na Messiah thutip chila hong ding chu a het ji hi aban ting le David jong hi First Chronicle bung som ni lakhat lang bung som ni lakhat chang khat na chu vet na hele ipien sei kit tam te le David ko ma chu Satan pa in alung thima gal a bol ding a chun hey na sapei ho hi mi za ham semin ti hin atil khove te cho asim sa gut ne te cho pakai pathin wang pi sem David na sapei a ki sung hi in na sapei za chu sim hi in ke ma tha na gal na zo ding hi ati cho ele Satan pa chu ni pi ja chu simmin ati te te ham idan ho na banga chana pathin thu cho ado te te cho pathin thu mangcha ai le Satan lung thima chu David chun pathin thu ngai da han lang pathin in that le ti cho na abana David thu sima I had no bet sibato amani experience ga sewang ve lo hen tu sim chu achom la main sein ding avin David chun bet sibato chun alum khon tan azong hlan tan hi je se chu hilovin azipa bet siba zipa jong chu gal laya gal muna chun athat tan hi masang lai Old Testament khang laya hi chi mi ji to zon elwa le mi tha na mi ji to zona mi khat tha murder ball chu a punishment ipiham God na chu ipiham so nga se le ding chu cho ibija satanin David hin huwa hin nasata hi tahi acho ling asu gan thaya ati sedam su gan thai ti dam asu boy ham na hin huwa hi hoilo ta aso sa ham ati hele satan pan he chala ama ko na hi thutip chapa chong ding hi ati ja chu ana su min se na ana su gan thaya ana su boy hi ya chu David lungthema hi tabanga hung kon jing chu satan pa na to hi ama mi him hi na chu amo agil jing jong chu he ga hit hinan te mi lungthema chana ama wang na sata ana tong chu satan pa hi azi chu ama ko na hung ding chel ha chu a hot ji hi tu chân gai seu hi het them theu chana het them the diu ka kinemin gang chalin thu sim aban na chi ki taute ya so Old Testament thu sim hoi vet na hele Genesis bung thum chang som langa a frame na a framework ti da imezo se chu hung masang laya sanga thu sim ho na sim ting awa hele Bible thu sim ho na sim ting wala na het
kilang de tai behind the scene chu na ya chu Satan pa priority number 1 chu ki hin so ding chil ha chu hung sa lo te ding ti chu heng hung heta ni hi tu hin gang chalin Solomon thu sima chan an lut gang chal ki tautin Bible chang tam tam jong la khat ni bo hin seng kating first king bung som la khat langa chu hitin se in hi Solomon chu mi ching pen tin an ke se in hi ama wang mi ching lo pen mi ngol pen jong ahung hi tai ipija chu ka sei ham te hai le ama chu pakaya ko ne an gam la in anamwa amang ta ni hi ipija ama chu pakaya ko na wa amang ham atu sim he hon het de tai aji chu ama in ji tam tan nei chu ji sang khat lang na nei ni aji ho chu ya ko ni ham first king bung som la khat langa chu vet na hele aji te ho chu Israel gam kim vela ko na milim ho pathen nei lo pathen hing nei lo ho pagan nations ho ko na hi atin hi ipija Satan chun Solomon chu hi chin numei dang ho to chun ki chen hal sa ding cho pol ding chu adai hin tem tu simma sa ho chu het tau chana Satan pa chun achiu chu su hi chi cho pol te ding a hi now a identity Solomon aji chu David cha pa Solomon a ko na chu hi chi thu tep cho hung ket di a chu a hi now identity pa chu su mang te ding nam hlen a hi now chu su bo ding su mang te ding ti alung tup a hi je a chu hi David phunguya kon David in chapa Solomon a hin nei hi cha ko na Messiah chu hi chi phunguya hung ding hi cha chu Satan pa hin an bol hi tu hin tu sem khat gang chalin ga wicket leo hen Assyria te lengpa Sennacherib chu ga veleo hen Israel phung som ho Northern Kingdom tia Israel phung som ho chu su mang su chamit ding hong gut na chun ipi hong de tam tele hi chi Northern Kingdom chu a hin lo khuma Judah chu a hin lo khum gut na chun Jerusalem su sit ding a hin gut na chun ipi hong de tam tele hi chi Assyria mi te hi mi gep nei ta hiwi aji chu galmi bola jong bol lo mi te hi ven koi ma jong hi dem lo hing hoi lo mi hi ven achot pha nau nam mi te akito pha just gam hel su chimit hela alha jiu hi ya chu Assyria mi ten Sennacherib min hi chi Jerusalem a hin lo khum go na a hin kim vela chun asapaite la khat wal hi chi asapaite la khat la jagit la khat wal la khat le sang som get la nga lang na sapai ho to hi chi Jerusalem lo khum dinga an lai wa chun ipi titam tile pakai van te la hungin zan khat chun hi chi la khat le sang som get la sang nga mi sapai ho chu aponin anathat ta nahi hiti chun pathen ahung ke kumlut tan Israel te chilha ahung na ding mi te ven bit na ding chun avelin pathen ahung ke kumlut kinin hit tabanga se pai mitam ta cho pakai van telin ahung that tan he chi Judah gammi te chu pathen an hu do kit tai aban kit le tu sim chugang chal aban khat ga wikit nate ni chala hai veleu chun Satanin hichi Israel mi te chu nam dang ho to aki halwa su polding agut chu what did you ni ngai dam ji ven lang technical kan ke bol khom ji hin ka boi ji
hitia ivet na hele Israel mi te chu Moses ko machan pathin ni te na sei ni na mi te Israel te chu akita lova hele hichi gam tip gam alo sa naw muna ko na chu expel kanodo ding hi atitan hi hichi satan panaza chun akipa le ni achon sit naw ji le sidang namdang hoto akicho halawa satan pa program dung zo ya chu alo lena hichi ahung ki hal cho polwa su bo ta pha no chun babylon na so in akai ta ven hi hicha chun satan pa ke pa le ni a je chu Messiah thu tip chu hung lo na ding nga chu lo hing ki sa the da na hitai ye chu vet na hele hi chalaya hi chi babylon na so a kaya amu wa ko na vet imu theu chu pham tele pathin in Israel a kho sa hi Israel te in agama lo diu na ai lo wale agamu achan diu ai lo a lo diu chu athu pi he lo hi tu la ya yong event na hele current events a hi pathin in ipj a hi chu Israel te kanan ga an lo diu chu ana kho sa tan ham te le agam a lo diu chu thu pi he lovin Israel te a kon Messiah hung ding pa ja chu pathin ana kho sa ana thu pi sa hi ya hi athu ngai lawale ape do athu ngai wale a hui tu ma aven ben hi ti chu thu sim chu mo ven hi ale aban gang chalen Esther thu sim chu na ge ve kit lew hen Esther bung thum chang som le thum langa chun i mo dong ju yen hamanin juda mi te chu Jewish ho chu tha ding plot na anagung tan hi leng pa chu anal hem la in nikhat niting le juda mi te chu pathin mi te chu su sumit ding tha ding ti chu anagung ta nahi chu tia chu Haman chun ipija juda te chu tha chimit jing ding chu agot hintem aji chu juda mi te akona chu thutip chelha chu hungding hi ti chu a hi abana hichi Old Testament hi evet ting a hele tu lai pathin tu sai ho in Old Testament le Israel hi Israel te chi Israel te chu is heaven ama wang hoi ta tu nia Genesis bung thum sang som langa mangcha a thu simte ho hi behind the scene ho hi I ho do wa hele Israel center Halloween chilha center na chilha thu sim zo an hi e chilha chu koi ham pakai Krista hi ti chu heta ve aji chu Israel te hin hi chi gulu chu vo chip theina tha nei lo na even na wale gul hagau satan chun Israel te chu bei che khen azo ji cho na azol ale ha khop lo azol ha khop lo cho chi dang nam dam me ho cho me hoi ta ki chen sa lai azo jing cho ama wang hi chi gul lu vachik ding chu hi chi thu tip chela cho hi ji acha Bible hi Old Testament hi chila chungchang lai lung pen hi Satan chun bai chkhena Israel te chu anazo ji hin amawang Messiah pakai Krista bo chun gulu vachip thai ama hi ti chui mo ve tu hin Ezra bung ko chang ni na chun ga simbang ve tin hi chai mu chu biam ti le
Israel te hi Satan chun su chimi ding jing se anagel pon hi Babylon captivity so atan zo wajong chuna ipi a bol gut nam te la cha hen beleu chen aji chu ama hon achanu teu chu acha pateu jiding le ama ho jidin aki puijun hiti chun muchi theng chu ama ho le ama ho agam mi ho to aki hal so tawin hi chi su khel na chu leng ho le vai hom ho khut anahi aha hi di se ni atin hi Hichalaya chu ipi se ham atia hele Hichalaya nobles juda hichi noble juda mi noble man ho chon ipi bol bam tia hele aki chen sao chidang nam dong to chana intermingle chidang nam dong to chon hichi pathinin ahin ven pathinin ahin sip holy line to chon su bo ding chu nasata in koi hona bolam ti hele satan pa in acha pateo noble man juda te noble man ho chon bol sa e ti chu immoven hi to sim zo sia hi vet na hele satan pa in hi Genesis bung thum chang som langa gau thur alol hin sa lo te ding anagongi ti chu immoven hi ama wang hi cho zo sila chen thu chai nai dei tai hi cho zo sila chen pathenin epn bol tam de galatia bung li chang li na chen ai wangin phat ahung hin ta in English pa chu in the fullness of time a phat ta ahung hun na chun pathenin achapa chu numai sunga so dan thu nuya ping ding in ahin sol tai atin hi hallelujah Satan pa chun na sata thu sim jong chu adang tam na lai i sei zo lo de hi tun ha da su sei thu sim ho chana i sei zo lo de hin hi achu Satan pa chun gul ha gau chun hi chi gul chil ha ho mang cha chun numei nu chil ha chu su bo ding su chemit ding anagot wang chun azau ta pon hi Messiah chil ha tu tep chu ahung ding chu anakhang tang zo ta pon hi ma wang pathenin aphat ahung hlun ta in chapa numei hung ke ta chana ja choi vet na chu numei sunga konin ahung ping tai tin hi e aju lai mu do theu chu i hon jong izil do theu chu phem tel pathen phat nga hi thu pi le ni ai ma mi hi mo hin pathen plan khel lama pathen plan ki chot pha e na ma ne ke masat na tam ji ni ma wang pathen phat eti hi poi mo tai ta san cha te denga thu tip cha te denga ai ju tu nya ta san cha te chu pakai krista nei te chu thu tip cha te hi ve pathin phat a hlun ting pathin phat a hung hlun ting le nangma dinga keima dinga thilgon ho asu le te ding hi ya chu chi bible khangui hi evet nova hele Matthew bung khat chang khat na hin evet na hele pakai ju krista chu Abraham chilha David chilha ai lo le Abraham chapa David chapa hin tan hi pakai su krista chu ahungui lung tan hi ai ya le chalaya Genesis bunga hi evet na hele Adam pat noa ni khochan gei phungui iti dham khangui na phungui ai lo khangui chu ahin sei na hi Genesis bunga na chun aban dile Genesis bung som la khat na chun same ti chu noa chapa same apat na hi chi Abraham chan gei phungui khangui chu hin sut kin hi aban dile Matthew bung khat na chun Abraham ko na Jesus Krista khangui chan gei chu ahin sut ni hi ni cha imu do thu thil ki dang Bible la imu chu pham tela hi chi Jesus Krista chan gei khangui ahung ki sut zowa pat khangui a ki sut ta pon hi na
Jesus Christa ahung zawapan in khangui kisut tapon ipiji ham genealogy kiti khangui hung kisut nahi pakai Yesus Christa ji pakai Yesus Christa hung pen dinga khangui ni kisut hi ti imudo theven hi ya su polin jong hitin na sei hi hi khangui kisut lo na hi a purpose chu Jesus Christa Messiah align hi khangui chu ahung ki he theina ding mu theina dinga thil tam ta analhung anape in thutip tam ta nomen ahin wang tua hi hi khangui phungui sut ho ai boi te hi ven tin polin en hil chau ven hi hi chu Jesus Christa chu Abraham chelha an hung peng ta in chelha khat na chelha khat ati chu hung peng tan ama akona nam tin vai pi phat the na hung hlun the na dingin hi chu hung gui lung ta na hi ahin hi cha chon ki ngaji poi chu sim chu kang chalan sai ki ngi pitikit tam tele satan pa in chilha chu ahung pen chu akham tang zo lo pha chun ipi hen bol kit tam te hele Israel te jong chu su chimit ding anagongin azo to po in Israel te chu su sit ding su bo ding anago pathinen anavengin anazo kit to po in ahung pen sa lo ding atin hele ahung peng tho tho kit tan hitel hele ipeng titam satan pa hin alo sap chu aki het pha chun ipien bol tam Bible chang na simate tu phon mu som ni chang thum na chun tin se chu in wana mel chi na ke dang ta chom khat akimota kit tan hi veven dragon san len ta alu sagi chule aki som chule alu ho a chu la lu khu sagi ki khat ummin hi chi dragon san len ta chun ipien bol tam te hele abana chuga simwang bai kinge chuina manun chapa khat a hingta na hi ama chu namtin vai pi zo si chunga thi tengola vai apu dinga a hi chuin acha chu pathen henga lalto na la to ben ta na hi so te ho la ya imu theu chu ipi ham te hele chahin gul elo wala dragon kiti chum ta chana aban le numei jong chum kit ta in chilha chapa cho hum kit ta ni hi chi hi Genesis bung thum chang som langa goi hlun na hi pakai Yesu Christa hung pe na chu hi chi a numei nu chun chapa a hin tan hi le satan pa hechi dragon te ki vet sa na symbol ki pi dragon chu gul hagao satan chu he na hechi chun chi anau sen hung peng ding chu tha ding wal hum ding tha ding agoi ti chana thu sim che het na chala Jesus Christ hung pe na Herod mangcha a satan pa in nau sen ana tha gu chu ahung goil hung ta in ahin la hechi nau sen chu pathen na hoi do in satan na kunin hu don hung tan hi hiti chun pakai Krista chu ahung pi lengin hin khutheng ta perfect life sam kim sel nol na bai hin kho hin mangin nang lekein nol na bai hin kho iman ding pi chu ama in hi che hin nol na bai hin kho chu hin mangin tunia ama ikisan wa hele hi che nol na bai hin kho jong chu ai ma dinga ai simpi thewi nol ne bai hin kho aman chu ai ho ai pi deu hi hiji chun a hin kho ahung ke chaina lama chun ahung theta in cross a khet ben hum ta in nang le kei thi khela hung theta in nang le kei chon sit jin ahung thetan hi ama wang a hin kho che vet na hele satan pa chu akizo sa hi helen hi pathin anathu tip ho zo se Old Testament na til thutip ho zo si ritual hilang ipi jong la thutip ho zo si zo bon chakein pakai Christain ahung gui lut sa in ahung su bul hit ne hi Genesis bung thum chang solom nga cha ahung su bul hit nin
pakai athi a atho do ni achun Satan pa adingin thi na da aging tan hi ya chu pakai Krista chu la to wan tan hele Satan pa ding ha chu alu vo chip na ding jong lung ta na hi cha chu ni ki chai nai poi so pete ho tu chim chu evet ke na hele chu in dragon chun leya ki le ha chu amun aji chu chi tu chim hi ga sei wang ve lang chom lam ten pakai Krista wana la to wa ma chu Satan pa chu van mona achi the na tha nei ta la hung ke no ha tan wana tu a hi chi the ta lo he tai ahung ke le ha chu amu in hi chun acha so a chapa khat hinga numei nu chu a bol se tan hi ti chu numei nu chu ati hi ko ek sei nam pathin ko do hen chom ho bung mi te chu ke sei nai ho bung pathin ho bung chu ahin su sitan ahin sugimin persecute ahin bol ta hi ahile numei cha lim imu chapa hung pen do na numei chu ko ham tele Old Testament na pathin mi te pathin ko chom hlan chom ho cho hivin abana chapang naw sen chu al tha zo lova a zo lo pha na chu koi chunga lung ham tam hi chin numei nu chunga chun ata san ho chon pha khangui dile pathin Krista ta san ho chu anung zui ho sei zui ho pakai Krista Christian ho chu chunga chan hung lung hangin hiti chun pathin thu gui hlun na kedan dan nan cha Middle Ages lion Rome thanei na mang chakin hi je gul chil ha ho mang cha chun Christian ho na saten mitam ta na thivin first century Christian ho zong mitam ta ana thanvin Middle Ages lion zong ta san faithful follower ho kita ta bathin thu zui ho cho million 50 million bal ahin ho na cha na ben ana thi kit na ben hi chan gai chun Satan pa hin numei nu chunga numei nu chil ha chunga lung hangin na atong ina hi chan gai chun ke do na numei nu chil ha Krista le gul Satan ke ka ki do na sata dan hi chu ki do na number 1 alin pen cho hen abana anui dewa ki do chu ko ham tela Satanin achil ha hole numei nu chil ha ho ki do na ai lo la gulin Satanin numei nu chunga hobung chunga do na abol pa cho hen hi cha chun abana hen veleu chun Bible chang khan sim wang we Galatia bung thum chang som ni le sege som ni lo ko na chun hitin sei na hi nang ho Krista a baptize chang cheng se chun na bon chawa Krista chun na ke vano hitai Krista chun na nei hitai ti Krista a baptize chang ho chun Krista anei ta ve chuta Krista na nei ta wa hele Krista na nei na hi Krista a na hiu le Abraham son Abraham chila cha na hi ve thu tip bang ta chu go loading na hi ve ain tiket tan hi hallelujah Bible ihin say so ke nungwa chilha di ta chilha khat thu tip chu ko ham pakai Krista cho hi itita ve aile Bible dung zuya chilha dang kisayam hi chi thu tip chilha ho atikin hina thu tip chilha chu ko ham tile pakai Krista nei ho Krista a hi ho Krista a chu ipiti hi wa baptize itchanwa chu ati chu Bible dung ya chana Krista a baptize chang ho chu Krista an hi ve Krista an hi wa le Abraham chilha son chu ni hi ve ati ta hallelujah lo pi le jing na go loading hi ve Krista to go lo hom ding hi ve pa pathin go loading Krista to go lo hom ding hi ve ti hi imo ben hi he je achu Abraham chilha chu koi ham ti chu isei dinga hele Abraham chilha chu pakai Krista hi
chuban le Bible dung zuya chun thut tip dung zuya baptize changa Krista ahu hing pule alengpa akisana baptize changa Krista ahi ho chu Abraham chilha ai kinove atina hi alo bil he jingi Krista kisan ho chu hi ve chutia hele thudo achaina Bible chang khat kain simding i chai deu hetai thudo khat kain nei num chu chutia hele Satan pa in Satan pa in Krista chilha anna hot na anna thet na su chimit ding agut te te banga chu tunia ama chilha hi hobung jong hi na hobung jong chu a hot nin a the nin tha chimit ding agudem anna bolin hi aji chu hobung hi Krista ta sa hi atin hi ale achai na kha tunia Krista Satanin ado hi koi ham te hale Krista nung zui ho hi ve Abraham chilha Krista ta sana Krista thutip dung zuya chilha akisim ho chu tu nia hi Satanin na Satan ado ve ti hi Bible ai mo ve hoya ki muam te hele Bible chang cho na sim hete he chi Satanin ado wa asu thading ago na ado nunung pen Abraham chilha lagawa chilha akisim ho chu koi ho hivam atia hele Bible chang chon simate thupon bung som le ni chang som le gi na chon hitin se chuta chun gul chu numei nu chunga chun alung hangin ama nu chilha ho atita chu in chalai ke dang ta hi Satan pa chun Israel chu nasata ana su chimit go na Krista jong chu ana thagut wa azolo nunga chu numei nu chunga lung hanga asup gan theya atha kit chu na persecute abol kit chu he cha chu kinga kit lo lain Satan cha pa chu ni pi bol kit tam alung hangin tua hi pi bolam amanu chilha ho atita chu koi ho ham amanu chilha ho chu pathin thu pi init le Jesu Krista thu het to sa job amo cheng se chuto ki sa dingin akon do tai te tu nia Satan pa kon do a lung hanga akido pi chu koi ham tele numai nu chilha ho aji chilha di ta Abraham chilha di ta thutip chilha chu pakai Krista chu wana la to wa om ta ja chu numai nu chal chunga lung hanga numai nu chilha ho chu koi hoi tam tua hi pathin thu pi nit le Jesu Krista thu zob ho ati na ama ho chunga chan alung hangi tu nia hi na na ta san na hi na pakai Krista nei na hi nam Krista an hi na kaping the na tia na pien tha na chu Krista an ka pi do na baptize na chan na chu na vet sa hi na chu tia chu pathin mi na hi ta Krista an hi ta baptize na chan ta hele pathin tu pi nit na Jesu Krista thu het to sa job amo acheng remnant ati remnant ati ammo hoya ko na ammo ham he chin meinu na chin meinu chilha ako na ammo keti chu he chu Bible Revelation dunya chu mithing ho ati ken na mithing ho thu ha je kelange pathen thu pi ne na Jesu Krista ta san na nei ho ati ken ne he ya chu tu nia he nang la kai jong thu tip dung zoya Abraham chilha hi ta ve Krista hi vaile tu na iki dong pi hu ko ham gul hagao Satan chule gul chilha mi chon phalo mi gelo ho Satan son lapa ho cho hi ve ya chu ai ho hi tisan me me a ki do pi nei hi po ve ta sa ki do pi nei hi po ve hagao gal nei hi ve ti chu isei do hin tin pathenin athu sei do te ho so se phathei bo pi ventin jing ne ha ting le Christmas phat hong thung tai idamawa phat kelem nei the wale ipji a
Krista ahung pen ngai ham eja thu tip cho hung ngai ham ti thu pi mang cha pathin thuan ni kheu lim kit ding o hin tunia man mo ta mol ta se te ho zo se pathin thu a hi in ke ma thip na ka sei wanga na he deu he pon a hin la tu ni la ai sei do ho pathin thu hi thu hing hin ke ma hi mi mol milasam kambu leibu kam o le o ka hin he jong le tunia thu hing hung do ho lagau thing pi pamangai ho zo se in Krista hin na tha na nei deu ka kinemin pathin na lungsunga na to de kata sa ne hi ji chun tu sei do hazo se angai hazo se ding pathin phat dei bo pi taw hen ni chi Christmas message kan sei sunga thu do nei nom hon comment anan se hoi ka record hi ka number ka phone number hi na nei na nei wang la question hon nan do theo hi hi chi Christmas message kan pi na a chei ni zan ting le thu do ho so kan don bud ding hi tu nia dingin hi chan hin na chai taw te i bon chawin pathinin damna na pi han lang mang phataw te